Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil irba'illahi ta'ala rabbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa summa ilaha biradi jami'an kubur dan muslimin dan muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Barriya bahriya khususan aba'ana wa umadina wa ajdadana wa jaddatina wa ustadana wa syekhana wa masyayikhina wal man istamana zabi. Khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan Sayyidi Syekh Abdul Hasan Al-Yashadi wa khususan Sayyid Abdul Malik bin Yahya wa khususan Syekhina wa Rasyidina wa murabbi ruhina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Ba bin Yahya abdalallahu amra fi sihah wa afiyah wa khususan jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah wa khususan sayyid kitab an-Nasa'id Diniyah wal kitab Fandul Qarib Lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bihi bi ulumi wa maddana bi asrarih wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaha ana iku tanpa dua salat sebagai kaifiyatani al-ula yang pertama itu antuhrima takbiratul ihram sira thumma taqra'an nulim maca siratu al-iftitah thumma yaqulu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khamsa asyarata lawan 15 apa maratan ambalane thumma taqra'an nulim maca sira al-fatihata wa suratan lan surat Fatihah dan sausai Fatihah thumma taqbulan nulim maca sira la maram subhanallah alhamdulillah ila akhir asra ing 10. Summa tarka'an li ruku' sira kadang kula mengucap sira subhanallah alhamdulillah ila akhir asran kelawan ping 10. Summa tarka'an li tangi sira wa tangkula lan maca sapa sira la yang subhanallah ila akhir asran kelawan ping 10. Summa tasjudan nuli sujud sira kadang kula mongko maca sira la mara subhanallah ila akhir asyran kelawan 10. Summa darfa nuli ngangkat sira minas sujud hang sujud kadang kula mongko maca sira subhanallah ila akhir ala asyran kelawan 10. Summa tasjudan nuli sujud sira kadang kula la asyran. Summa taquman nuli ngadeg sira ila saniyah marang rakaat kedua kadang kula mengucap sapa sira utawa maca sira la marang ing subhanallah ila akhir qabla al-qira'ati dan sadurunge maca Fatihah khamsa asyrata ing 15 wa hadza sabila midrat ing atase iki dalan ila akhir salat itu marang akhir salat wal kayfiyatus tsaniyah mislul ula ke nerangno tata carane salat tasbih ada dua kaifiyah, dua tata cara. Yang pertama yaitu antuhrima summa taqra'a du'a al-iftitah summa taqula subhanallah walhamdulillah. Tata cara yang pertama sholat tasbih 2 rakaat itu maksudnya kan sholat tasbih kan dilakukan 4 rakaat 2 rakaat iso 4 rakaat langsung ya iso.
Tata cara yang pertama, seorang sing takbiratul ihram kemudian membaca doa iftitah kayak sholat menawi takbiratul ihram doa iftitah. Terus setelah membaca doa iftitah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Setelah itu kemudian membaca Fatihah. Terus membaca surat pendek setelah Fatihah itu. Setelah membaca surat pendek maca kuwi mau neh subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Terus kemudian rukuk ya maca neh subhanallah alhamdulillah sampai akhir 10 kali. Bangun saka rukuk ya maca neh subhanallah walhamdulillah ila akhir 10 kali. Terus sujud ya maca neh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Bangun saka sujud ya ngono maca neh subhanallah walhamdulillah sampai akhir mau sebanyak 10 kali. Terus sujud yang kedua pun ya ngoten membaca subhanallah alhamdulillah sampai akhir mau 10 kali. Terus kemudian kan berdiri melakukan rakaat kedua. Pertama lala'a qabla qiraah. Sebelum membaca Fatihah ya maca kuwi mau 15 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lah tata cara iki mau setiap kali gerakan rukun salat membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Iki dilakukan sampai akhir salat. Wal kaifiyatu tsaniyah utai tata cara asaniyatu sing kapindho. Mislul ulaiku kaya dene kaifiyah al-awwal ghaira annaka coba temene sira iku la tusabbihu iku ora maca tasbih sira bainat tahrum dan sa antarane takbiratul ihram wal qira'ah lan maca Fatihah bal ba'da balik endang safu Fatihah tasbihun utai maca tasbih khamsata asyara kelawan kaping 15 ambilan summa tarka'u falaqula asyra. Ini tata cara yang kedua hampir sama kayak tata cara yang pertama. Cuman bedanya tata cara yang kedua ini membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah karena itu mau dibaca ketika setelah membaca Fatihah. Jadi setelah takbiratul ihram itu gak usah baca 15 kali itu ora usah. Nah tata cara yang kedua. Tapi membacanya setelah membaca Fatihah dibaca 15 kali. Kemudian rukuk baca ya 10 kali. Dan setiap rukunnya dibaca 10 kali. Baik itu rukuk iktidal sujud duduk di antara dua sujud iku totale setiap rakaate ana 75 bacaan. Wal jumlatu sulusum nyatin fi arba'i rakaat. Jadi salat tasbih itu kan ana 4 rakaat. Nah, pada tata cara kedua iki kan seorang tersebut tidak
tasyahud awal. Jadi ini 4 rakaat itu salamnya 1 kali, ngoten. Berarti pada cara kedua ini total bacaan tasbih pada setiap rukun. Maksudnya total bacaan tasbih dalam keempat rakaat salat tasbih iki ana 300 rakaat. Qala ulama ngendika sinten al ulama wa ya'tilan lakoni sapa wong biar kare ruku ing lan berarti kare ruku wal itidal lan itidal wasujud lan sujud wal julus lan julus lan lungguh qabla tasbih yang dalam saat durunge maca subhanallah sampai akhir wa man sapa ina iku lali sapa man tasbih yang pira-pira tasbih au ba'da tasbih tasbih firune yang dalam rukun atau melakoni sapa wong bihablan tasbih fil ladzi ing dalam rukun alladzi ba'dahu. Jadi setiap rukun itu kan membaca tasbih sebanyak 10 kali 10 kali. Lah, cara mana wong tersebut lali? Maksudnya contoh dalam sujud utawa ya sujud. Seorang musalli tidak membaca tasbih 10 kali atau membacanya kurang, seorang lagi 5 terus tangi lah, maka kekurangannya tersebut dibaca pada rukun berikutnya. Contohnya nek kurangnya 5 berarti rukun setelahnya pas ndek eling iku ditambahi 5 jadi 15 ngoten. Qultu atar ngendika sapa ingsun musannaf maksudnya wa yang bagian sayo jalil mutan nasiki metu wong kang ibadah Allah ya ta'ala ing ento ora ninggal sapa mutanasik hadis salat iki salat tasbih fi kulli usbu'in dalam saben-saben 7 dina au fi kulli syahrin dalam saben-saben saulan wa dzalika mungkono saben-saben saulan maksudnya 1 bulan sekali. Angkelu iku sithik-sithike orang ninggal salat tasbih. Jadi musannaf kitab iki matur nek setidaknya kanggone wong sing beribadah iku minimale orang ninggal salat tasbih iki setiap minggu ora kurang dari 1 kali salat tasbih. Paling enggak ya saulan pisan lah. Mergo iku minimale nglakoni salat tasbih 1 bulan sekali wis ngoten. Wallahu a'lam. Wa minal mustahabbi wa ala bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'an nabiyya bi ulumi wa madana bi asrari wa adalina min barakati bid-darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ahkamis siyam wa syaraitu wujubis siyam utai berapa syarat wajib puasa salah satu asya al-Islam rupanya Islam al-bulugh lan baligh wal aqlan berakal wal qudratu lan mampu ala shomi atase nglakoni puasa. Saiki fasal nerangno puasa. Bahwa as-shaumu masdarane manahal walan al-imsak. Lafaz asyam iku secara bahasa, secara lughah berarti menahan diri. Adapun secara syariat imsakun ala muftirin biniyatin mahsusatin jami'an aharin yaitu menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa dengan
niat tertentu pada saat siang hari dan orang tersebut memenuhi syarat-syarat puasa itu ana telu. Yang pertama kudu wong Islam. Nek wong kafir berarti ora wajib. Wal bulugh, sing kedua wong sing wis baligh. Dadi bocah cilik iku urung diwajibno poso. Cara mana melok poso ndah ya ora apa-apa. Hitung-hitung latihan ngoten. Wal aqlu wal qudratu. Terus sing ketiga berakal. Nek wong bento ya ora wajib, masa wong bento melok poso. Wal qudratu alasun. Terus mampu dalam melakukan puasa. Jadi nek tiga syarat tersebut urang terpenuhi, maka urang diwajibkan buat melakukan puasa. Wa faraidu shaumi arba'atu asya'a. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.